yakho ekasi nathi ibone isiqondo schef senza imate yakho instoke uphuma kumention kodwa ekuseni uphuma eflatini uhleli noslime ucinga ugirl ukwifashion andikwazi ukuhlala phansi nthule till I cash in thina sifuna imali umshito udlala onopopi bathi nisifihlephi abayazi kuba nipholile ngikwazi ubonakala khoka lokho funeka nipopile shita wasekasi yayincini sozatshintshe lezi zinja zami usingayiwash then isishile andithanga nqa nge-haters chem yami isuke litha udibene nekhoti ehefu ufuna utshita zochita cause isiwe yakho ekasi nathi ibone isiqondo schef senza imate yakho instoke uphuma kumention kodwa ekuseni uphuma eflatini uhleli noslime ucinga ugirl ukwifashion andikwazi ukuhlala phansi nthule till I cash in uthi ngincane ipik zami namthatha namsekhevu ngokuncane idik yami ufuna uthatha ipik now ayasoze t sothina baby mama xa efine othakaninzi bili usuku olunye weseyazi no-560 xa ebuza ilocation ndathi ngihlala